Semir, doktor Semir Osmanagić, je li tako? Tako je. U nastavku očajničkog traženja medijske pažnje, na kanalu Balkanske prevare nedavno je objavljen video o takozvanim bosanskim piramidama. Iako je očigledno da se radi o plaćenoj emisiji, budući da Semir plaća svoja pojavljivanja u medijima, naziv kanala za jednu ovakvu emisiju odlično je odabran. Međutim, voditelj Goran Stojičević Karamela se nije dobro pripremio pa je u hrpi laži izrekao i nekoliko istina koje je Semir Osmanagić odmah demantirao. Vi ste došli, Semire, odnosno rođeni ste u Zenici. Jeste. Ali ste onda otišli za Ameriku. Zapravo, u Zenici sam rođen prvih nekoliko godina, a onda sam otišao u Sarajevo. I tamo završio škole. Jeste. A onda otišao u Ameriku gdje sam proveo 25 godina. Jeste. Recite mi, prvi put ste otkrili 2000, u stvari saznali za Bosansku piramidu Sunca 2005, je li tako? Zapravo otkrio piramidu. U stvari saznali? Zapravo otkrio. A zašto sunčana piramida? Piramida Sunca. Sunce, da. Sunce je naš otac. Sunčana piramida. Piramida Sunca. Vi ste čak 3 tunela su, je li tako, tu napravljena, prokopana u stvari? Zapravo našli smo 6 ulaza u tunele. 6 ulaza, prokopano u stvari. Zapravo našli smo... Doktore Semire, vi ste jedan divan čovek, prepametan čovek. Zaslužujete da budete u mojoj emisiji. Bila je ovo životna priča doktora Semira Osmanagića, bosansko-hercegovačkog istraživača i arheologa o bosanskim piramidama. Da li ste vi studirali arheologiju? Ne.